se nawe uri umwe mu bantu bantekereza uko. Ni iki kigaragaza ko utagikoze? Nsabi mu byo gusambana kuva ryarize. Ubona umuntu yanakabije akoresha agakino. Nimujye mu muriro. Yarega Satani nawe acishaga amakosho mu ariko nanjye urukumva ni kwa kundi umuntu ni nk'ari shitani. Komera cyane. Ubwo subgurinde. Ibanyitaga mekanisiye nsabi. Habiyaremye Jean Pierre. Isa ni boy. Inyogoye. Ndagaskwira. Ariko ufite iki kibazo? Ego ko mana yanje. Ariko umunsi nzasenga ijuru rigakinguka. Rubanda ntibazi no kugera amasoni. Ko mana yanje. Shitani yandiye ninde yayinzaniye koko mana. Muretse wije kure. Ndacakubarira. Ego ko mana yanje. Umurokore. Ariko ufite iki kibazo? Ibyo bintu uri kuvuga urukumva birahurira. Nsanze kubana. Arakagoye munyana. Munyana wanje. Nazagi wanyu kugusaba. Ababyeyi bawe barakuziba. Uyanga n'igihugu. Murakaza neza mu rubanza. Komera cyane. Murakagira inka, murakagira amata, murakagira urukundo, murakagira ibintu. Ndagira ngo mubanze mumenye ko nta kavuyo gakenewe hano. Ivuge. Ngende Mareka Gabriel, nge tugiye kubana muri uru rubanza. Nje ndi nsabi. Ibyo ninde bikubajije? Ewe gawe. Ahita nimanika muri kumwe. Siba! Nje burunteye agahinda. Muceceke. Hasi w'abatongana. Ni wivanga mwibi bintu. Nta kintu na kimwe uzi. Ego ko mana yanje. Niba mushaka amahoro, mugerageze kugaragaza ubwitonzi. Ego. Ushinzwe zi. This ain't Charlie Boy so Mumu don't too much. Charlie Boy na ya Mumu na too much. Wrong. Ndabikora humura. Mana we. Urubanza ruratangiye. Ese imirimo mwakoreye mu isi irabemerera kwinjira mu ijuru? Cyane pe. Ariko umunsi nzasenga ijuru rigakinguka. Wowe icyaha cya mbere ushinjwa ni ubusinzi. Singo nzongere kunywa inzoga ku manywa. Zaja nyinywa mu mwijima. Singiye kuzaja ndanywa inzoga ku manywa gihangoda. Ariko ufite iki kibazo? Ntabwo nje mvugisha ukuri. Sinabatijwe. Ndagaskwira. Iki cyaha cy'ubusinzi kiraguhamya. Icupa rimwe ryanguvu ryasindisha umuntu ufite ubwenge. Ibyo ntacyo bivuze. Ikindi cyaha mushinjwa mwembi ni ugutukana. Ari ibimenyetso watanga bigaragaza koko ibyo bintu uvuze ari. Mureke kugorana musubize ku cyaha mushinjwa. Kuko mfataga nkaho wagira ngo nta bwenge ngira. Ari ibimenyetso watanga bigaragaza koko ibyo bintu uvuze ari byo. Ntabwo mbisubiramo. Ntabwo ngiye gupfa. Nibyo wenda ibyo twakoze ni amakosa. Ariko nawe uri umuyobozi. Uyu si umwanya w'imbabazi. Niki kirabahamye? Unteye agahinda n'ibibazo byose muraga nabyo mbaga ndimo muri ubu buzima ni wowe ubitera. Ntimwigeze mwizera Imana, namwe ijuru ntimuri buri kandagiremo. Ubu si ku manywa. Buriya mu kanya urabona bwije. Biriya bintu nibyo binyereka ko Imana ibagaho. Izuba rikarasira hariya. Ukabona rirengeye aho. Biriya bintu binyereka ko Imana iriho. Cyo kuzaba mbonaga ari ku manywa buri gihe cyose. Nazaja ndaba ku isi nk'uko nshaka. Ubimenye utinze ntacyo byakumarira. Mana yanjye, Mana waremye abantu. Ana amasaha ganje go kujya gageze. Yego. Ceceka. Hano ni kwa suri kuririra. Undaga gusenga iwe.
hari icyo wambwiye mana, hari icyo wambwiye mana, ndindiriye ko gisora. ikindi cyamushinjwa gikomeye ni ubusambanyi. Eating and eating and eating. Oya and pe. getting- nje ntabwo ibyo bija bimbaho. aranditswe ngo ntugasambane. iki cyaha mwaragikoze ntabwo mwagihakana. mbese nawe uri umwe mu bantu bantekereza uko. ni iki kigaragaza ko utagikoze? nsabi mu byo gusambana kuva ryari se? ubona umuntu yanakabije yakoresha agakino. nimujye mu muriro. Erega satani nawe acishaga amakosho umuntu, ariko nanjye urukumva ni kwa kundi umuntu ni nk'ari shitani, ni shitani. Shitani yo naho nayihakana. nimuve hano, ibyo ntacyo bivuze. nuko hari icyo witwaraga nk'umwicanyi koko. Kambanza nsenge ibyo biragufasha iki? unjugunyemo ndapfira mu mwuka. Cyangwa reka nze nkwereke uwakugurira akantu. Shut up! Oh, Amumu not too much. This man! Yego cyane. Charlie boy, now your mumu na too much. You be mumu. You think say they wise? You are a mumu man. You are a mumu man. And ntabwo ari janti, ntabwo ari janti. mani janti twari turi kuri seti ahita agwa igihumure none yaheza umwuka do. ubu ni janti se? janti mume tuvugane. ntabwo yashobora kuvuga yaheza umwuka, ameze nk'ikiragi. janti igihumure cyamufashe ntabwo ari gushobora kuvuga. none se ko mutamujyana kwa muganga mwana? nyine nicyo nayo nkuhamagariye. urabizi muri inshuti cyane, rero ntekereje vuba mpita batereka nkuhamagare turebe nimba hari ikintu wadufasha basi tukamujyana kwa muganga. mwashaka ko mbafasha iki mwebwe? basi waduha nk'amafaranga nyine tukareba nimba twamugeza kwa muganga kuko nta nubwo ari guhumeka. iravava mukeneye nkangahe se? watwereza nk'amadolari $100 yabikora. amadolari 100 yabikora. esa ntari bireka nze ndebe uko bimeze. murakoze. kubivuze mana kiriho. kombirije rigatsinda.